Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Teala'nın rahmeti bilen günlerden bir günde Musa aleyhisselam Allah Teala'nın sıradı. Ya Rabbim, kim benim bilen birge cennette bulur miken? Hem Allah Teala etti, falan şehirde, falan uramda, falan yurtta bir it bilen şirlengen abzı var. O senin bilen yeneşe cennette bulur. Şu zor derecege erişir deyip etip koyar. Musa aleyhisselam aptırap kite, andi kişinin barlığını da bilmedi bit. Kimsin benim bilen yeneşe cennette bula ekenligin yaxşırak bilir için, Musa aleyhisselam şu şehirge barıp, uramını tabıp, yırtka kelip, şu it bilen şığıllengen avzını tapkaş, anarga konakka kire. Konakka kirgeş, küz bilen küzete, nerse işlemeken bu? Indi dualar okuyun, indi namazlar okuyun. Şunday zor derecege erişir için, nindidir büyük ahamiyetli izgi amel ibadetler bulurga tiyiş bitanın. Bulay da küzete, tigilay da küzete, günü boyu küzetkeş bir nindi gacayip yaki Musa aleyhisselam ötemegen amel ibadetini tapmagaş, Musa aleyhisselam biraz kumulsizlenip gide. Gün ahırında ol it bilen şığıllengen avzı Musa aleyhisselamna eyde sen yolşı musafir miha konakka kir. Şunda biraz seni konak etermem, demli, lezzetli riziklar bilen sıylarmam deyip eytip koya, biraz işinden itin kesip ala, hem ige koytkaş, o itini pişire başlay. Pişirgen vakitta da aralaşkan vakitta bir nindi, elle nindi dualar, Musa aleyhisselam bilmegen hamel ibadetler kürmegeş, indi aşını bitirgeş, pişirip bitirgeş, şoşa itçi, it bilen şığıllengen avzı, itinin bir kisegin kesip ala da, ana vak ettirip tori başlay. Indi şu hatlı vak tura bitirgeş, olayta, ey Musa, sen aşısın da kiredir. Eğer de tilesen, men sana hazır aşarga rizikni hazırlarmam deyip eytip koya. Eğer de biri sabırlığın bulsa, meni getirsin, birge aşarabız deyip eytip koya. Hem şoşa iyinin bir pişmağına kelip jite. Anda şoşa pişmakta Musa aleyhisselam köre bir ılı yaşında bulgan, sokur bulgan hatın kızını. O şoşa hatın kızını yumşaklık bilen, indi nani sabı fitri balanı kibik, oturtkan kibik, ana oturta, onun bilen sileşe, bik hürmet bilen, edeb bilen, kisek artından kisek, onun ağzına salıp, sileşe, aşata başladı. Musa aleyhisselam gaceplendi. Hem her bir salgan kisek it sayın, her bir aşatkan kisek rizik sayın, ol sokır, ebiyin, nindidir dua kılgan idi. Indi rizigin aşa bitirgeş, dua kılgaş olanı yanadan motor ettirip, jaylı ettirip yatkıza düşegine. Hem indi nihatli özünün aşısı kilse de, baştan şoşa karışıkını aşatıp, anarısın oturup, Musa aleyhisselam bilen rizikların aşıylar. Hem Musa aleyhisselam gaceplene, kimsin bu deyip sırayı? Bu benim eniyim deyip eyte. Musa aleyhisselam sıklana şoşu izgelikke. Körgen idim nindidir dua oku ekenligin, irinleri silkine ekenligin. Nindi dua kıla ekenligin bilesin misin? Eye bilemdi. Bir dua kıla oldu. Ya Rabbim, ulumni Musa aleyhisselam bilen cennette kürsülerden kılsan idi deyip dua kılaydı. Musa aleyhisselam şunda yılab jibere hameyte, eniyinin duası kabul buldu. Eniyinin duası kabul buldu. Şunday haber kildi. Benim bilen yeneşe kürsüde cennette bulu derecege erişirsin deyip eytip koya. Şu rivayette Allah Teala her bir bizge de barşabızga da ulu bir nasihat bire. Koy vakit biz küp itirip namaz okurga mümkün biz.
Көне-төнне мәчеттә булырга мөмкинбез. Әмма дә ләкин олы яшьтә булган әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны онытып, аларга карата хөрмәтне, аларны хөрмәт итүдән ваз кичеп яки соңракка калдырып, без үзебезне җәннәт нигъмәтләреннән, бу дөньяда булган җәннәттән һәм ахирәт дөньясында булачак җәннәттән мәхрүм итәргә мөмкинбез. Хөрмәтле җәмәгать, Пәйгамбәрбез алейһиссәлату вассалам хәдисләрен берсендә әйтә, җәннәттән мәхрүм булсын, үз әти-әнинең олыгайган көнен күреп тә, әти-әнисенә хезмәт итеп, аларның дугаларына ия булмыйча калган кеше җәннәттән мәхрүм булсын дип Пәйгамбәрбез алейһиссәлату вассалам көннәрдән бер көнне әйтеп куя. Шуннан да, хөрмәтле җәмәгать, әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны, олы кешеләргә, мохтаҗ кешеләргә ихтирамларыбызны онытмыйк, изгелектә булырга, һәрберебезгә дә булырга насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә изгелекләребезне, игелекләребезне кабул итеп, нәтиҗәләрен күргәндә сөенгән, шатланган, куанган бәндәләр арасында булуын насыйп вә яссар әйләсә иде.